Ahakoa ko hea te taone o Aotearoa he ua te kimi mahi mā te hunga rangatahi. Nō reira hea ngā kaupapa a ngā kaitono i te tūru o te rohe pōti o Hauraki Waikato, hei hāpai ake i ngā rangatahi. He whaitua āhua pōturia Kirikiriroa ko te aua Waikato tōna tino taonga. Hioi mo te hunga mā tātahi pēnei i a Kiritahanga, he pake rawa atu te whai mahi. Ko te whai mahi te mea matua ki au nei. Kei te whai mā tauranga ia e pāna ki te hunga kawe kōrero he mahi whakaako kapahaka tāna, hioi ko tana tino pirangi ko ngā mahi pani kanohi. Kāre au pirangi te whakatū ki konei, ka pirangi te hoki atu ki Karapiro, whakatū pani kanohi ki reira. Nō reira, e aha na ngā kaitono o Hauraki Waikato hei hāpai ake i te hunga taiohi e kimi mahi nei. Ka toha atu e te hiwa rātou nei pēnihana ki te apprenticeship. One of the things is to talk to the businesses, call them all together and say, what have you got to offer for these young people? They're skilled, they want to work. He ara no te whakatū I tō ake pakihi. You know, they need to start thinking about what can I do? I can be my own boss. And I guess a classic example is a person here who does graph art. Now, most people don't like seeing graffiti on the street. So what he's done, he's got 18 walls around Hamilton. He takes youth out there and he shows them how you can actually turn something that you want to do into an art form which people will pay for. A ko ake nei ka wehi atu a Kiritahanga ki te Waipounamu, whai mahi ai I ngā heti kutihipi. Anzac Pikia, te karere.